Mu Bufaransa, Perezida Emmanuel Macron na Marine Le Pen utavuga rumwe na leta nibo bazahatana mu ciciro cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu mu mpera z'uku kwezi. Mu matora yabaye kuri iki cyumweru, Macron yaje ku mwanya wa mbere n'amajwi 27.60%, mu gihe Le Pen yabonye amajwi 21.95%. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye n'umunyamakuru w'inararibonye Athanase Karayenga uri Paris mu Bufaransa. Aragaruka ku byavuye mu matora yabaye kuri iki cyumweru nuko ibintu bishobora kuzagenda mu matora y'iciciro cya kabiri. Mu by'ukuri ntibyatangaje kuko institut de sondage barya bapima imico y'abantu ingene bazotora babivuze kuva kera yuko Macron azoba uwa mbere, kandi bavuga yuko Marine Le Pen azoba uwa mbere. Emmanuel Macron rero kuba abaye uwa mbere si ibintu bitangaje rwose, ahubwo igihambaye cerekana yuko naho yashitse ubwa mbere yoshobora gutsindwa nuko amajwi ya Marine Le Pen uyateranije n'aya Eric Zemmour n'uwundi wa gatatu yitwa ndabiyogitsinda mugabo afite amajwi makenya, uteranije rero amajwi y'abantu bitwa ngo bari iburyo bwa kure cyane bashobora gutsinda Emmanuel Macron. Birashoboka rwose kubera kuko uwundi mugabo yitwa Mélenchon nawe yaronse amajwi menshi cyane, wewe rero ari rubavu mugabo bavu bwa kure, hanyuma yavuze ati ntimuze muha amajwi y'iwanje Marine Le Pen, mugabo ntiyavuze ati murayaha Emmanuel Macron. Bivuga yuko mu bamutoye bamwe bashobora gutora Marine Le Pen naho bamwe bari ibubafu bwa kure n'uburyo bwa kure, ntawuzi rero ingene bazotora. Bivuga yuko Emmanuel Macron mugabo naho bavuga yuko ashobora gutsindwa, kandi nivyo arashobora gutsindwa. Bivuga n'ubwa mbere umuntu w'umukuru w'igihugu yahora atwara aronka amajwi menshi gusumba ayo yaronse ubwa mbere. Ico ni ikintu cerekana yuko abantu bamwizeye. Ikindi cya kabiri ni uko muri iki gihe turimwo harimwo ibintu byinshi vyahindutse, cyane cyane covid yarakubise abantu baramererwa nabi cyane, si mu Bufaransa gusa ni ku isi yose. Hanyuma n'ingwano yo muri Ukraine rero nayo irateye ubwoba, abantu barafise umutima uhagaze. Vyerekana yuko uwuzotorwa ari we wese, ari Emmanuel Macron ari Marine Le Pen, ni ukuri kuva ico gihe ca covid n'iyi ngwano yo muri Ukraine ntibizoba byoroshe. Biravugwa ko Marine Le Pen atsimbataye ku mico n'imigenzo ya kera, harimwo no kuba avuga ko azira abimukira. Hamwe yotsinda kubimukira bari mu Bufaransa, ibintu vyogenda gute? Muri make ntacohinduka kuko nta kibazo c'abimukira si benshi ikirenga, ahubwo afite ikibazo muri ico kimwe, afite ikibazo c'abantu bavuye muri Afurika kuva kera, bavuye mu bihugu by'Abarabu, bavuye mu bihugu by'abirabure byo muri Afurika. Bo babona ko arabimukira, mugabo benshi n'Abafaransa bavyawe n'abantu baje kurwanira Ubufaransa kera canke baje gukora ino kera. Benshi rero babita ngo n'abimukira, ariko mu by'ukuri n'Abafaransa, ahubwo babuze umuti wo kuvura ibibazo bafise, mugabo bija n'ukwibesha ntaca azohindura. Naho kubavuga ko yoba afitaniye imigenderanire myiza kandi akunda gushimagiza Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya, mu gihe tubona ibibazo biri Korea nko muri Ukraine, hamwe yotsinda mwobona ko ico kibazo cogenda gute c'Ubufaransa, ko yavuze ko hamwe yotsinda yosubira kugirana imigenderanire myiza na Putin? Aho iryo bari barariguye kuko umubonano mwiza na Putin gusa ni ukuvuga mu nshuro ya mbere haciye imyaka 5 uwo yashaka yuko n'Ubufaransa buva muri Union Européenne, mu bumwe bw'abanyaburaya kujya ku Bwongereza. Muri ico gihe yashaka yuko n'Ubufaransa buva muri Euro, ifaranga basangiye n'ibindi bihugu by'Uburaya. Rero naho avuga ko yabihevye yabivuyemo, ni ukuri ntawo mwizigira kuri ico kintu, kandi noneho Putin azomufasha kugira ngo uwo mugambi ugaruke, kuko Putin afise umugambi wumvikana uboneka kandi ariko arashira mu ngiro, agomba gusenya ubumwe bw'abanyaburaya, nta kindi. Rero Marine Le Pen ni igikoresho, azoba igikoresho ca Putin. Urakoze, reka turindire inshuro ya kabiri y'amatora turabe izovamwo. Yari Athanase Karayenga, muhinga mpanuzo wa jambo ku bijanye no guhanahana amakuru, akaba ari n'umumenyesha makuru w'inararibonye ari i Paris mu Bufaransa. Twariko turavuga ku matora mu Bufaransa, inshuro ya mbere yabaye ku munsi
munsi w'Imana. Urakoze. Rwanda rurateganya kugabanya inzibutso hagasigara nke zafatwa neza zikabasha no kubika ibimenyetso. Umuryango w'abarokotse Jenoside Ibuka wo uvuga ko ushyigikiye iyo gahunda, ugasaba ko inzibutso zitashyirwa kure byasaba abarokotse gukora ingendo ndende. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboye. Iyi gahunda yo guhuza inzibutso za Jenoside yatangijwe muri 2019 binyuze mu iteka rya Perezida wa Repubulika nimero 061/01 ryo ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu 2019 rigena imitunganyirize n'imicungire y'inzibutso harimo n'uburyo zigomba guhuzwa. Ibarura ryakozwe na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside ikiriho CNLG mu mwaka wa 2015 igaragaza ko muri icyo gihe mu gihugu hose hari inzibutso 134 n'imvi 115. Ubwo komisiyo ya Sena yari muri iki gikorwa umwaka ushize, uturere twagaragaje ko kugeza ubu hari inzibutso 172 n'imva 53. Ibyo bigaragaza ko hari intambwe z'ikubitiro zatewe mu guhuza inzibutso. Leta isobanura ko iteganya kureba uburyo imibiri igaragaza uko Jenoside yakozwe yabikwa neza mu buryo bwa gihanga kandi ikabikwa igihe kinini. Minisitiri Bizimana Jean Damascene uyobora Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda aherutse gusobanurira abasenateri ko kugira ngo ibi bigerweho bisaba ko hasigara inzibutso nke zo kubungwabungirwamo amateka. Igikorwa cyo kureba uburyo imibiri ishobora kubikwa imyaka myinshi, iyo tekinoloji rero turayikorera ku rwibutso rwa Murambi. Nitumara kuyirangiza twagira n'izindi nzibutso tubijyanaho, iyi mibiri igashobora kuba yazabikwa igihe kinini, hanyuma tugasigara tuganira n'abantu n'izindi nzego kugira ngo indi ibe yashyingurwa. Ntabwo iyo mibiri yahama igihe cyose, twumva hasigara imwe nk'ikimenyetso cya Jenoside, ariko ntibibe ngombwa yuko ku nzibutso zose iyo mibiri ikomeza kuba ihari. Kubungabunga imibiri imwe indi ikazashyingurwa birajyana n'ibirimo gukorwa muri ibi bihe byo kubungabunga bimwe mu byarangaga bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni kimwe n'imyenda, naho hari tekinoloji turiho dukoresha inyamata y'uburyo imyenda nanone ivanwa mu mukungugu n'ibindi biyangiza, igashobora kuba yazabikwa igihe kinini, nka kimwe nyine mu bimenyetso bigaragaza ko abishwe bari bafite n'ibyabarangaga. Inyamata twarabirangije, niyo mpamvu twabyimuriye ku rwibutso rwa Ntarama ruri hafi ya Nyamata kugira ngo bikomereze aho ngaho. Umuryango Ibuka wita ku bibazo by'abarokotse Jenoside wemera neza politike ya leta yo guhuza inzibutso mu rwego rwo kugabanya umubare wazo kugira ngo izisigaye zibashe gufatwa neza. Umunyamabanga Nshingwabikorwa wa Ibuka Bwana Ishakiye Naftali yabwira Ijwi ry'Amerika bimwe mu bikwiye kuzitabwaho. Icya mbere ni uko abantu bafata umwanya bakaganiriza abantu bigasobanurwa. Icya kabiri nanone gikwiye kwitabwaho hari no kureba intera y'ahantu imibiri ivuye n'aho ishaka kujya, uburyo ahantu imibiri ivuye n'aho igiye hataba hari intera nini. Nta muntu ukwiye kwibuka abantu be yakoze ibirometero 20-50. Icyifuzo cy'uyu muyobozi wa Ibuka ntikijya kure n'icy'abandi bacitse ku icumu. Bwana Pascal Murindwa mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba nawe atanga icyifuzo cye. Ntabwo byaba ari byo, ushobora kuba ubungishije abantu ababo yenda ntibazagire accessibility kubageraho, bashenda nk'urwo rw'Gashora ruhuza ikintu cyahoze ari komine ukarukuraho yenda ukabijyana i Nyamata. Ntabwo byaba ari byo, waba udufasha abantu ukabajyana ukabashyira kure y'ababo. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya uko abandi baturage batari mu bacitse ku icumu bumva iki gitekerezo. Uyu ni umuturage utuye mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba twavuganye. Natwe twese nk'abaturage muri rusange tuba dukeneye ahantu ho kwibukira kandi hafi y'iwacu. Ni ukuvuga ngo hariya ni ahantu twishyikira, ni ahantu dushobora kugera bitatugoye, ni ahantu abana bacu bashobora guhita, wa mwana uvuye kwiga akahareba ko bati hariya ni ku rwibutso. Ni ukuvuga ngo ni ahantu hashyinguye imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Kugeza ubu hari inzibutso za Jenoside nke zatangiye gusabirwa kwinjizwa mu rwego rw'isi zikajya zicungwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO. Ku ikubitiro inzibutso enye zirimo urwa Nyamata mu karere ka Bugesera, urwa Murambi muri Nyamagabe, urwa Gisozi mu mujyi wa Kigali n'urwa Bisesero muri Karongi nizo zoherejwe muri UNESCO. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda isobanura ko leta y'u Rwanda yamaze kugeza ibisabwa muri UNESCO mu mwaka wa 2018 ariko byadindijwe n'icyorezo cya COVID-19 cyahise gikurikiraho. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Urukiko rw'ubujurire mu Rwanda rwategetse urwego rw'amagereza gufungira Bwana Fabien Twagirayezu muri gereza iri hafi y'aho urukiko ruherereye. Umucamanza yavuze ko ari ngombwa ko Twagirayezu aburana imbonankubone aho kuburanira ku ikoranabuhanga. Ni mu rubanza aburanamo na bagenzi be ibyaha byo gushaka kugira nabi ubutegetsi buriho. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagiruwubusa. Bwana Fabien Twagirayezu wabaye intandaro y'isubika rubanza ryo kuri uyu wa mbere yagaragaye mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'iyakure rizwi nka video conference. Abareganwa nawe bane bari mu rukiko rw'ubujurire. Twagirayezu afungiwe muri gereza ya Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Twagirayezu yabwiye urukiko ko yari yandikiye ubuyobozi bwa gereza afungiwemo asaba kumwimurira hafi y'aho urukiko ruri akaburana yisanzuye. Arashaka kuburana imbona nkubone, hari n'umunyamategeko umwunganira na bagenzi be aho kuburanira ku ikoranabuhanga. Yavuze ko mu buryo bw'ikoranabuhanga atumva neza amagambo yose avugirwa mu rubanza. Umunyamategeko Gatera Gashabana umwunganira yabwiye urukiko ko byaba byiza Twagirayezu aburanye imbona nkubone. Yavuze ko nawe ubwe yandikiye ukuriye amagereza mu Rwanda asaba ko yunganira bamufungira hafi y'urukiko. Yavuze ko yatunguwe no kubona atari mu rukiko nk'abandi. Gashabana yasabye ko mu migendekere myiza y'urubanza no mu nyungu z'ubutabera urukiko rwasuzuma ubusabe bw'uwo yunganira. Yavuze ko ibyo Twagirayezu na bagenzi be baregwa ari bimwe kandi n'icyemezo cy'abafatiwe ari kimwe. Gatera Gashabana arasaba ko Twagirayezu kugeza ubufatwa nka kizigenza w'itsinda ryose yahabwa uburenganzira bungana n'ubwa bagenzi be. Umushinjacyaha Bwana Faustin Mukunzi yavuze ko kuburanira ku ikoranabuhanga ubwabyo nta mbogamizi byakabaye biteza. Gusa mu nyungu zo gutanga ubutabera buboneye, Mukunzi yabwiye urukiko ko kuba uruhande baburana rusaba kuburana imbona nkubone ari uburenganzira bemererwa n'amategeko. Umushinjacyaha yahise azamura inzitizi ivuga ko mu buryo bw'ikoranabuhanga umunyamategeko Gashabana n'abo yunganira bagejeje ku rukiko imyanzuro y'inyongera igihe cyararenze. Agasaba ko iyo myanzuro urukiko rwayitesha agaciro. Gatera Gashabana yabwiye urukiko ko yashyizemo iyo myanzuro hasubiza ku bindi bimenyetso ubushinjacyaha bwashyizemo nyuma. Gashabana aravuga ko ubusabe bw'ubushinjacyaha bugamije gushaka kubabuza uburenganzira busesuye bwo kwiregura. Yavuze ko ibisobanuro by'ubushinjacyaha nta shingiro bifite. Yabwiye urukiko ko uruhande baburana rutubahiriza ihame ry'uburenganzira busesuye bwo kwiregura no kubona ubutabera buboneye. Izo ngingo zombi nizo zateye inteko ihuranisha kujya kwiherera yifataho imyanzuro. Nyuma y'igihe kitarambiranye, umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yafashe icyemezo gitegeka urwego rw'amagereza kwegereza Twagirayezu hafi y'urukiko rw'ubujurire. Yavuze ko ku kijyanye no kuvuga ko atumva ibivugiwe mu rukiko bitari ukuri kuko yasubizaga ku bivugirwa mu iburanisha nta mbogamizi. Yahisemo kwimurira iburanisha ku yindi tariki. Ku nzitizi y'ubushinjacyaha, urukiko rwavuze ko kuba habaye isubika rubanza ari umwanya mwiza ku bushinjacyaha buzasoma imyanzuro yatanzwe n'abaregwa, bwazahura n'imbogamizi bukazazigaragaza mu iburanisha ritaha. Abaregwa kugeza ubu 5 bafashwe mu mwaka wa 2018 ari abarwanashyaka b'ishyaka FD inkingi ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda. Bari barangajwe imbere na Bwana Boniface Twagirimana wari vice perezida wa mbere wa FD inkingi. Uyu rwego rw'amagereza rutangaza ko yatorotse gereza ya Mpanga yarafungiwemo. Bwana Fabien Twagirayezu ufatwa nk'umukuru w'itsinda yarashinzwe ibikorwa by'ubukangurambaga mu ishyaka FD inkingi. Ari muri babiri bakatiwe imyaka 12 y'igifungo, ari nacyo gihano kiremereye muri urubanza. Aregwa ko yarashinzwe ibikorwa byo kohereza abarwanashyaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byo kwitoza gisirikare mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu mwaka ushize 2020 urukiko rukuru mu Rwanda rwabahamije ubwinjiracyaha mu kure mu mutwe w'ingabo utemewe. Ibyaha bahakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Iburanisha rizasubukura ku itariki ya 19 z'uku kwezi niba nta gihindutse. Bagira ubusajwi ry'Amerika i Kigali. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bakuwe mu byabo n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro bari mu bibogobogo muri teritwari ya Fizi, intara Kivu y'Epfo, bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo ibyo kutagira ibyo bafungura. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira. Aba baturage bari basanzwe batuye mu mihana irenga 20, ariko kuri ubu birundanirije mu mihana itarenga 3 kubera ibitero by'imigwi yitwaje ibigwanisho, aho bakambitse bamwe mu nsengero, abandi mu mazu ya Hiyali Kisombe no kwa Matare. Bavuga yuko kubera kudahabwa inkunga n'abagira neza, imibereho yabo irushaho kuba mibi. Rutabagisha Rutambwe yarasanzwe atuye mu mwana wo mu Magunga, ubu bakambitse mu bibogobogo kwa Matare. Webwe kuronka ibyo kujya biratugoye cyane, ntawinga. Urabona kiriya gihugu cya Ibogobogo mu plateau y'Ibokoboko igizwe n'amasekiteri 2 ikagirwa n'amagurupe 3, ariko twese abo bantu bose bari ahantu hitwa gusa bari muri iyo mihana 2
ni umuhana wa Gisombe, ni umuhana wa Bijanda, uhura no kwa Matare, ntibatambuka, nta bagenda ibirometero birenze 2, utwo kujya kuboneka biboneka ku ngorane, mupaka haboneka ifaranga, duhabwa ifaranga n'abana bacu iyo bari guverinema FRDC akaba ari kutujana ibyo kurya. Usibye iki kibazo cyo kudahabwa imfashanyo y'ibiribwa, aba baturage bafite n'ikibazo cyo kutagira ibitaro, kuko n'ikigo nderabuzima bafite hari indwara kitavura. Ngoma Rubonesha ni umuturage wo mu Bibogobogo. Duhereye ku bagore bafite inda, umugore unaniwe kubyara mu nzira isanzwe, uwo nguwo ni ugupfa, kuko mbere umugore unaniwe kubyara abantu bagitekanye, ambulanse zakazivanga, baraka zikaja mu rwego kubatora, ariko ubu ngubu tanzira kandi urumva inepfo muri meri ya Baraka niho hari abadogiteri, ariko urumvira iwacu nta badogiteri bahari. Icyo nicyo kibazo kabisa c'ubuzima abantu bafite, aho abana kugwara izi ndwara zikomeye, abantu ko barapfa akarengane kubera nyine situation abantu bari mu kumize. Nazubagape washimangira ko n'abana babo bafite ikibazo cyo kwiga nabi, kuko mu mashuri bari basanzwe bigiramo yahiye, abandi nabo babuze uburyo basubira ku ishuri kubera impamvu za mikoro make. Abana bacu benshi tibiga kubera kubura ubushobozi ikibishurira, kuko abantu bose n'abanyage, abandi bigiraga ahantu heza kwibarabara Baraka, Uvira n'ahandi. Tumaze gutegwa inzira zarabuze, abantu tiba bakigenda, n'ubu nyine turasa nk'abantu bimiriwe, ariko kandi icyo dufasha nuko mwotuvugira hirya no hino bakadufasha. Benshi baricaye kubera ubwo bushobozi bukeya, abandi nyine bene abana bato ko bariga, umutekano nyine utari mwiza cyane. Iyi miryango irenga 500 iri mu Bibogobogo igizwe n'abantu barenga 7,000. Nubwo biruku irashima uruhare rw'ubuyobozi bwa gisirikare bwo muri aka karere, kuko n'agahenge k'amahoro bafite aribo babikesha. Turashima Generale Ramazani Fundi uri wa operasiyo Sokorade Sud. Nimba abantu bahe bava mu Bibogobogo bakaza bakikano Baraka, ni ku murimo yakoze. Yavuye Uvira araza agera Baraka, akoresha inama Baraka, yumvisha abantu ikibazo yuko bakwiriye kubana bose mu mutekano bakabana mu mahoro. Agenda akoresha inama za Rweba, arazamuka akoresha inama za Bibogobogo, ndetse yongera n'izindi ngabo. Twagerageje kuvugisha ishiramwe rya ONU rishinzwe ibikorwa by'ubufasha muri Fizi na Uvira rizwi ku izina rya OCHA, ritubwira yuko batemerewe gutanga amakuru. Gusa andi makuru ava mu Bibogobogo avuga yuko hari ubufasha ishiramwe rya PAMU, IGAFI hamwe na Gakondo ndetse n'Amahoro batanze kuri aba baturage. Si mu Bibogobogo honyine hari ibi bibazo by'abatesheje ibyabo, bavuga yuko bafite ikibazo cyo kudahabwa ubufasha, ahubwo n'abaturage batuye za Rurambo, Rubuga nabo bafite icyo kibazo.